ام ایرو لباجاره مردینه لناوچه شمرخن امی خبر در کچو کولانین شمرخ در حق هل بجارتنی ده چه دی بیجین چه فکرین رخنین وان پیشنیارین وان کرم کن ام بهوره لکچو کولانین شمرخ لگل گهدار بکن مرحبا جواره مرحبا سچاوا اون چاوا نگلو ام باش جانه و صاحب هم چاوانه ساق به گلک سپاس موندیدن امهین بیدر به کیف خوش بون آنها وک هوند زانن 31 آدار هل بجارتنا که خوجهی یعنی هل بجارتنا شهرداریال پیشیان بیا گلو هیویه و گمانین و خوشکبونا و بدوبونا و هونه کاربن چیز مره و بیجن کی جا ملت ما بخیر بیاد خوازه کی ملت ما بخیر بیاد خوازه yani لگوری تا شمرخ و کیجان پارتی بسر بکوه دم سرکوه جسادی چند گلو صديح اشتهيه صدی هشتی وک هونجی دزانین اف 8 ساله شهرداریین کو دم پارتی بریا وگا به هدف به دست خستین جالی قایما و تینا مشاندن گلو در حقوی ده هونه کاربن چیز مره و بیجن تشكينا به كامل شو به yani خدمتك جوی نافچه رکری قایما تسچوي خويا برچعبايه yani هون بیجن تشتکی بربچاف تنهی تشبو برچعبايه خويا پشتی یکی نیسان پیدا yani بلزگینی پیوستیا و نافچه بچه کاروباری هیا خباتک هیا کو دقنا شهرداری هم بیجن و بکه و ریچه بکه و آوه چه که و پاکجی بکه تشتی که هونجه بخوازن کرتاسیت کاری بینه زمان اما كنت تشي خوازا خوازم دخوازن تشي خوشي به مثلا بس چه تشي خوازا به برا چه به ای باشه گوتنک تیا داوی بانگوازیک ته هیا گلو جانه و صاحب مرحبا جواره هون چاوه نگلو باش خودش ترازی باش صعبه خودش ترازی به ساق بی گلک سپاس امجی سپاس کن وک هونجی دزانین کو سی و یک آداره هل بجارتنا که شهرداریا یعنی هل بجارتنا خو جهیل پیشیا میا گلو سی و یک آداره اف هل بجارتنا پیشیا ما جبوی هبته چه معنی خوشک بوناوی بدوبوناوی کلجاناوی ولا ما عم دوي كي جاب خير خدي ويابك عم في ام تشو سال صندوق يجي قيم دتي خسر وزاني خدن ويتاغي ام يخي دتي خسر وزاني خدك تشجرك مشكله ويابك او وجدانا مريفجي گلک تشتاتینه نه ري مرب دتي خسر وزاني خو مرق تشكي فهمتك یعنی لگور تخمینات لناوچه شمرخی و کیجان پارتی بسر بکوه ولا يعني 3 سلاق وصالم من نادي تو بارتي دش بدا بي بدون نادي كيد خزاش كرنا لی آنها ناوی و هاتی گوهرتن دم بارتي سيدوي جسادی چند و درخه گلو نبلي ولا ما نزان باغي انسان ما نزانه يعني بتخميناته اي والله هين تخمين عمدي يعني ادم جار دوي هي درخينه دولنا بلي يعني انا شبامل لدم بارتي ادم ما درخينه وتتزاني اب 8 ساله اب شهرداری عالی قایوم و هاتنه داگر کرین گلو اب 8 ساله خدمتك بر بچاف قایوم يعني جوي گلی رکری آن نکری در حقیقت کاری چه بیجی قايم مرر تشكيناك قايم مرر تشكيناك ايرو كيجا جي قزا مرر جي الشام مرر yardım بك كيجا قزا مرر الشام مرر خوش بك ملت جي خوش دك نك دولت خوش دك قرق ملت جي خوش بك ام بیجین پشتی یک نیسان پیدا داخوازیت خدمتك بلزگینیش بوی وی باجاروکی وری کرن و نافچه شهرداری داخوازی وی چی بن يدو خوازانيا ماما كيجا امزان بك خدمت الشام مر بك ولا تخور قرق ام ويا دستكلميش بكن ای باشه گوتنک تیا داوی هی گلو نا صعب تشكر لك مالی آواز پاس مرحبا جواره مرحبا سر جوابی اون چاوه نگلو باش خوش ترازی شوی وک جوانا که شمرخه چه هی چطونه الوی باجاری خدای ما اوه تا چاوا دی وره سیاست و درنوتین و ای پارتی هر جاری و درنوتین yani وک کو تیجی دزانه 31 آداره هل بجارتنه که خو جهیل پیشیامه گلو هیوین تا وک جوانا کی هیوی تا خوشک بونا و بدو بونا و کلجانا و تکاری بمره پارو کی خدای ما می قرار کشیا پارتی بکن ما کش درنوتی یک درو یک تی خباتی کیشان پارتی پیشین بیدی الفدره دمی آبی yani تبجی دم پارتی بسر بکه اره سر بکن صادی گورا یعنی چفرا موانم دی سر بکن هونش خباتی و قایلن اره ام قایله
گلو ویش صدی چند درخه ولا هم زاني بيشي ده بتشرخصنا وهم نزان هم زاني بيشي ده يعني بيشي دركب وەک جوانێکی تزانێ ئەب 8 ساڵە ئەف شارەداریش ئالیا قایون بە هاتنە داگرکردن دی دەرحەقا قایمەدا توتکارێ چ پارە بکەی خدي وامر سنة من هكذا يسال دبي قايم نايسر هلا مي بنر يسال دبي منادوان يعني بلدية دبي بدما قايم ما دبي نايسر مي بفيج ê baş wek ciwanekî şemrexê bangewaziyata ji bo ciwana ku hene ser sindoqa yani yê ku ez bêjim di emirête de ciwan tedî zêde dibêjim ma ez her raya xwe bikar bînim çi yo ez neçim çi ye ji bonî wa yê wilo قش الراي خقلا مش بك ولا مك حياة سونيا مخازك قش قلا مش كوفا مش بو الراي المال من الريج هم قش بو الراي خل مالي جبوا مختارتي وجبوا فياي شي جبوا زماني ما مش بو زماني خور دوامك ê başa gotinûk tê davî heye ناس صاف تشكر لكم مغرا خيرين hadi spas malî ava merheba baştara سرچاوی ser û çavê te nava gulade bê hûn çawa ne başin لم باش خودش ورازی wek hûn jî dizanin sî û yekê adarê hilbijartineke xwe ji hîl pêşiya me ye a şaredariya li gor wek niştecihekî vî bajarokê vê navçe şemrexê yani kelecana wê xweşikbûna wê bedewbûna wê hûn çawa dibînin ولم خوش بینن یعنی ام داری کی zaten ام دم partiyarane چه هب دلی insan دایی zaten جلی insan در نایی حیا مرنیجی ام پیرن ê başê li gorî te dem partî wê sadî çend derxe gelo ولا وی درخ کاچ درخ اویا مره نزانه فقط وقتی در دخجی قایم داوی زورا مره در ورد ام پیزلmişti navê wê ketxwariyê ne wer her navi kategoriye yani an şar mesela to muhtar ki adayı ki o drab vije درخوی باویج یکیم دفسای پر نخواش yani kada insan ha kada mekşa dar piştî yekê nîsanê pê de hûn bangewaziya we ji bo ku şaredarî xizmetê ji vê navçeyê re bike bila di serî de dest bi çi bike çi xebatê ji we re bike xizmetê ولا قسمت بلا دوز من ندن و برا هر کسی گرفا خو بکن و چاوی وان نل تمایه به و قالك راس مش ام دخواز راسي ام دخواز ê başe gotinik tê davî heye gelo سر چاوا و خودش و راضي بج و قشار ملتي ما يكرماج و قشار سر خيري بخير وسلامات ê merheba ji wer ويس مرحبا ويس سرچاوا ومخيراتن ser û çavê we di nav gula de bê û nav wa gulê pir reng de bê ويس سرچاوي من سرسري wek hûn jî dizanin sî û yekê adarê hilbijartineke xwe ji hî şaredariyal pêşiya me ye بله gelo li gorî niştecihekî ez bêjim navçeya şemrex tu çawe dibînî kelecana wê xweşikbûna wê cudatiya wê ام پر گرمن و پر خوشه و اوانا و انکت çekirin سپای insana neveş xwar bivêjin yani dilêwan hey jî giş partîni giş partiya xwe giş dem partisini mixavin millet never bivêjin belkî derin mahsaj dibe dûr halbuki partilîni و خو خودی دردکه و گله مای زغنیرو کلا برخودانه و خو خودی دردکه و هر تونجی بسر دکه و سدی هفته جی نت از یعنی زیاده نابیجم سدی هفته جی ام پارتیا خونن دم پارتیسینه tu dizanî ev îro sê roj el yekî weke te digeriya بویژه از û wekî din û her wiha ev 8 sala tu dizanî nêzîkî 105 şaredariyên ez bêjim beriya vêga her de hade bû belê yani ji aliyê qayûm ve hatine dagirkirin di derheqa polîtika qayûma de hûn karin çi ji me re vebêjin امکان چی ویژه لمافه ما خوید درکه ما غاصب دکن ما زوری جمع دستینن حقی ما جمع دستینن ظلمه دکن اما چی بویژه وقت فقیر و فقرا محف کرن پریشان کرن yani o nav gel biger hune biner hali xalo biner asola xalo emekliye deka ija ka viyay çavarayı bide ama zanî evî çi digot asolay bikşi bırak muzanı bide di mîtîngê xwe de digo heciyê ku raya xwe dengê xwe nedê min bila li benda tu xizmetê nebîne derheqa wê de dikarê çi bêjî zaten cami bir dar zor dibe yani hune demin ben az ve bir çibune insana terbiye deke امتحان yani dibe امکان daha peş der em naxwazin vek zamanı Muaviye dibe ez bi zor wani bike ya huni emme ya ji ez ve bi zori bi nefsa ve imtihan ez ve bi zori pek binim o ne mümkün helal harama merdin yani belki nefçak deme hariç helal mazida kala berxudani ne mümkün ev kanı be meçi bike o aman şermezar dikin o aman ayb deminin
O ev wan jî res şermezar dikim. Pirsa mina dawî Ah. evê ku di dilî dibêjin gelo em hene ser rayê xwe bikar bînin an em neçin. Di derheqewa da bangewaziya te Yani kararsız. Bəli. Li ceme kararsız pırtünene. Ji sedî ne pênc jî. Ne düdüğü jî. Kararsız tune. Ceme hepkî mehelî çîk jî yani. Ji ber muhtarî yani. Herkes dere heta em rayê xwe ji İstanbul jî tînin. Tu dev ji ê vir berde wala eyn li İstanbul bijî em bilêtê wan dibiram tînin vira kişê jî wer ser kararsız li mayzex tunene. Ez nabînim. Kêm. Yani pir kêm. wey hûn her bijîn saeta te xweş spas dikim. Ez jî spas dikim û hûn jî her hebin û silav û rês. Dayê merheba. مرحبا سرچعبا Ser û çavê te nêşin dayê tu çaweyî? ولا از باشم ساغیا و سرکتن جوار سرکتن هر بجی جوار Saeta te xweş dayê tu dizanî ku sî û yekê adarê hilbijartinek seçimek li pêşiya me yê. İnşallah. Yani li gorî te li vê navçeya şem re xweşikbûna wê, kelecana wê, bedewbûna wê. İnşallah اوی باش درباز به انشالله دغری درباز به Dayê li gorî te wê kîjan partî bi ser bikeve li vê şemrex? وی امود مش خواده هی تو زمانی شرمخ کرمانجا قایم نکریه اگه جای رو قایم بکم برا خود آخیخ Bila xwe de axêxin serkî ne? برا خود آخیخن انشالله دوی چورا مازی دا غامده چو جاری کرمانجا چیک نکریه هر زمان بسرکتن و هر زمان جی درخستنه تو زمان بیبری خواب چی بویه شرمخ چوری تو جا قایم نکری و انشالله شرمخ جی از امینم جو خواده قایم نک و سرکتن جوار هر بجی جوار سرکتن جوار جمع همیار Sağ wê dayê amîn. Dayê ez bêjim piştî yekê Nîsanê wextê ku bixêr her du şaredarê we hatine ser xizmetê. Tu dixwazê çi xizmetê ji we re bike? ایده ولی لا Bila çi ji vî bajarê re bike? ایده ما چوان هات بک باش ما چه جه ملتی خوره جه گندی خوره جه چورا خوره چه بک جمره جوار سر بلندایی اوم جوار کار جی باش جی چه بک کاره چه جوار بک باش اوله E başa dayê gotinek te ya dawî heyê? گوتنم یا داوی هر سرکتن جوار و هر بجی جوار و ایشالله ام کرد ایشالله ام ناکهبن و ایشالله ام کرد سر بلندن و ایشالله ام لسر اداره خونه المسر يعني تشيكا وزق ونزعم ببيجم ام لسر يعني ام لسر Em li ser ya xwe ne? سر يا خون وكرتري ما كرد عشق قراوك ما بفهم وإيشالله مي واخو بكنش هو هر بيجي جوار وجوار وخر بستان شعباش يراد Sağ wê gelek spas dayê. صاحب قربان جواجي سبا صاحب خدي عمري ودريش خدي ورب خدي يردم تشي وبسركت جوار جو متى محمد قشيج ما كردار نشت مغرب مسلمان سركت ما كردار قشار Merhaba ştere. مرحبا اهلا وسهلا سبت عباراتم Ser û çavê we nav gulade bin hûn başin? صعبي سباس كونجي باش ان شاء الله Sağ wê gelek spas. Wek hûn jî dizanin sî û yekê adarê hilbijartineke xwe cihî li pêşiya me ye ya şaredariya. Li gorî hewe xweşikbûna wê, rengê wê, guhertina wê, kelecana wê, guhertina wê wê çawa ve gelo. غارجنا حبك يك انسان كي خزانه به نحو جيم بفيشن هركز ذاتن هركز قرد ذا غادي برات شبا امي بزن خو ما بدن كم بتشرب كم تشكي Yani tu dibêje divê ez bêjim li şemrex kîjan partî li pêşe û xebatê kîjan partî başin li gorî we ne? دم partisi tabii ki peşede %50 %70 ama bir kesin 50-70 yek penci yek haftaya peşeden yani dem partisi peşede ama onu Hûn mesela ez bêjim şaredariyeke çawa hûn dixwazin? ya şaradari ki mada her çubuk diremeru nabe ama çubeci başıma çarpkım ve zirven şuma şaradari ama gence dinamik her şeyle mevcut yani şekilde Hûn ji her du hevserokê şaredariya xwe qaîlin. Eri valla qail Ji xebatê wa jî qaîlin. Eri hani valla Piştî yekê Nîsanê yani hûn dixwazin çi xizmetê ji we re bike? ya mesela çıka kemaniya şamrakçı hebe ama bin zaman karbon bu kadar zani sıkıntı he Yani li gorî imkan û derfetê û. imkanı mı zani yani hebe ki nahilen وقت بيني خشب اشتغل وقت النيل هاي مثلا
وەک و تیجی دەزانێ ئەف 8 ساڵە نزیکی 105 شارەداریش ئالێ قایمەوە هاتنە دەستە سەرکردن دەرحەقا قایمەدا پۆلیتیقاوان دەهون کارە چیژمەرە بێژین يا بوتقن خويا ذات انا بير برا ياخذ انا مش فكر هار برهار دري بلديه خبره بي كيمانيا ما ابش بابي ما يكز ترم هار دري جامس ابسقنتي خو فيش ام ترب اشياء قد يا ام هنكا دخن اريم دخن شيكيم دي هار كيمانيا ما فيا او كاب فن تشكي يعني شيكتنا يعني ديزاين ديسبلين ترسي هي هكذا نكاي وقت ما سقنتي عم هنقا وتيوم حزار قوتري بكن زبلد يا اخر گوتنیک تیا داوی هەبێ ئەم بگرێن قوتنا ما سركتش مر قشاره وكجا خير بخدي بك وإيش الله بسرك قوات خدي وخيرات سرچ عوار هاتون خاطري ساوێ سپاس وەک هونجی دەزانین 31 ئادارێ هەلبژارتنێکە خۆجهیل پێشیامەیە گەرۆ li gorî we معناوێ چی çi xweşik bûnawê guhertinawê hêviyê we gumanên we والله همي سرچم جاي مراقو قلان مشكل اما هذا بلينه وهذا ما في هذا بلين دم يعني انا بي دم اري مراقو دمي yani li gorî te wê savî çend derxeş emrex والله شمرخ her zaman سري قرادك ويجي جراك مدام هي يعني اوي سدي حبتين عشتين düşünmüş yani hûn şaredariyeke çawa hûn dixwazin ام شراداري كي وكبي تشكي باش جبو ملاتيك وخدمت كيبك ام تشكي ورا الخواص yani lezginiya ez bêjim şemrex bi kîjan xizmetê heyî piştî yekê nîsanê pêde gerek şaredarî xizmeteke destpêkê xizmeta çi bike خدمتا zaten temizkirni herkes temizkirnaz güzel nasıl bas yani terenaki yani bu millete ko godari bike bekam çubike beber runin bicvakere civak be çigerel gori civakere yani tu dixwazê vê bêjê tu dixwazê li gorî ez bêjim taxa û kuç û kolana pêwîstiya wan bi çi heyî gerek wa bike gori var yani eri ê başa gotinik têya dawî heyî ji me re az was pas kum ser çavarat spas xwe ser çava wek ku tu jî tu dizanî 31 adarê hilbijartineke xwecihîl pêşiyameyê hilbijartina şaredariya gelo hêviyê we çi ne Vime em dibin biraz jmer hizmeti bike o em rayı xoşi buandın o em jwan re bişğulun o em hawi mira jihad pir em bişğul tabi em yani ew kî bije em buand em nadim van edina ez nadim wan en nadim wan en nadim wan tefhem kir خوازم ها حکم از جمع هر کسی بیم انا حوجه ناکه هات فهم از کرد صندوق başkanı CHP میشه اشهاد پرد شغل مسیح جایا ایمانم میشه هبز یه بشغل تفهم کرد اشهاد پرد شغلم اد شغلم کی bana vizgel تفهم کرد از هر تشتیم دوپرا ê başa sağ bê em gelek spas زیم خودی ورم و جیم شغل ê merheba ji te re Serçava. ser û çavê we di nav gula de bin û çawe ne Başı servis basın çağına. sağ bê spas qusûrê nemezê hûnek hûn rehesiz jî me hûn ew kirin wek hûn dizanin ku 31 adarê hilbijartineke şaredariyal pêşiyameyî gelo li gorî we wek jineke şemrexî hûn çawe dibînin vê hilbijartinê Ya hilbijartin zaten bu jinaş xwe peşketin ki. O bir peşketin ajan piroz dikin. İnşallah bu şaradariye her tiştê xêr çêbibe. Em bayad bêjin û başkanê xwe serkeftin dixwazin. hûn ji başxanê xwe qaîlin gelo Şixwan baş şînas nakin ama inşallah mi baş nas bikin û qaîlin nekî jine çima nebe. wekî din bankeke te ji bo jina ku hene ser sindoqê dengê xwe rayê xwe bikar bînin Natune. Herkes vicdanê xwe. yani piştî yekê nîsanê pêde pêwîst e ku şaredarî çi xizmetê ji vê bajarî re bike Ya serî de ji bo xebatê jina gerek peşketî hinkî bibe. Ji bo alanê jina ji bo hinkî xwe pêş bixin gerek çi xebat çê bibe ev e. Bangavaziya me ev e yani şaredariyê jî em bayad dixwazin ji bo jina yani xebatê jina hîn bêtir gurs bibe xebatê jina çawa bêjim ji bo jinik jin xwe pêş xin hinek tiştê cuda çêbibe. yani wek xebatên atölyeyê ne wisa çand huner zanat Zana aliyê çandê de xwe pêş bixe ev e. baş em gelek spas dikin Spas xwe serkeftin beşer oxir bî. sağ ol Şehir
Başkan merhaba. Merhaba Serçava. Hun çava başın gelo. Em başım spas çavayı. Jinavça şemrexela و مبرا و da hayani لگنده قصر ki به زفت kirin. Vallahi ez ve piroz dikim ji boy ve karu bari ve. Em dixebitin ji ber wê tu nikar mesaf bike. Başa başkan vek hun jî vek ez bêjim hevserokê navçeya şemrexê karubarê we lêgerîna we nêrîna we ez bêjim rexnên gundiya derdorê civakê xweşikbûna wê kelecana wê hûn dikarin û kurt û kurmancî bên neziman. Yani demek ki em xebatê hilbijartinê dimeşînin di nava gunda de em bêjî di nava bajêr de em dimeşînin. Yani her wiha em bibêje ki rexnê civakê wekû hûn jî dizane ji hêla qayîma pir rexnê wan hene. Ji ber ku em bêje 8 salê 9 salê qayîm li ser vî welatê lê heyan hatu xizmet ne ji gundar ne em bêjî kê ji bajêr ne ji civakê ne ji ciwanar tu xizmet nehatiye kirin. Em bêje rexnê civakê jî hinkî li vî halê ye kî dixwaze ku êdî mesela em bêjî ki welatê xwe axa xwe gundê xwe ji destê qayîman derxînin yanî dema ku em diçi gunda jî bi rastî kelecanek pir mezin em bêje tê pêşberîn me û em bêjî gel bihêzin yanî bi vê hêlê de. Yani xwesteka civakê ji we çi ye başkan? Mesela ez bêjim şaredariyeke çawa ji we daxwaz dikin. Em bêjî ki wek her dem yanî şaredarî tu carî em bêjî ki di nava civakê de nehatiye rûniştandin. Em bêjin em behsa eş başkanlık sistemî dike. Eş başkanlık sistemî dike. Lê heya niha de em bêje eş başkanlık sistemî di nava civaka me de nehatiye xuya kirin. Yani êdî civak vê pirsê dike divê dema ku eş başkanlık sistemî ye em bêje ki ka çima nayê ava kirin. Yani gerek em bêje ki vêya di nava civakê de dibêje rêveberiya xwe cî de em bide ava kirin. Em bide qewil kirin ku em bêje ki doza me çi ye, xebatê me çi ye. Yani em bêje her dem ji hêla şaredariya de divê ku şaredarî em bêje ki ne navgelde ye, dûrî gel em bêje ji vê hêlê din. Em jî dixwaze ki ji vê demê de van piskirêkê ku hatiye jiyan kirin bi civakê re derbas bike û rastî jî em di nava em bibêje ki gel debin. Çünkü daxwazê gel dibêje ki gerek hûn di nav me debin ku hûn me fehm bikin. Daxwazê ciwana dibêje me derfet ava bikin. Em bêje ki mînak weke çandê ye. Ez ê hîn wê pirsê bikim bi taybet. Wek hunermendekî ez ê ji te pirsim başkan. Yani tu jî wek hunermendeke Kurd bi salan karûbarê çand û hunerê tu dikî. Yani bi xêr piştî yekê Nîsanê pê de ez bêjim tiştek ku hûn karibin li gor îmkan û derfetên vê navçeya Şemrexê hûn ji ciwana re, ji jina re, ji çandê re, ji ziman re tiştek ku hûn karibin bikin ji kerema xwe re em wilo bi kurtasî bigirin. Yani bu kurtasî ez bêjim weke hunermendekî ez bêjim ki agu herî berî vê vekirin yek jê çand û hunerin. Em bêje ki çand û huner hani îro jî mesela em bibêje ki li hemberî me çand û hunera me ê ku îro tu nedikin jî ewin ê ku tê hilbijartinê çand û hunera me li hemberî me kar tênin jî ewin. Yani gerek em di ferqa vê devin em vê bibînin ku li hemberî vê em bêje hemberî zimanê me hemberî çanda me em bêje xelaskirinekê dixwaze ku xelas bikin lê em bêjin him wek hunermendekê him bêje em bêje wek hevserokekê çi têk hevser piyê me em ê pêşiyê de her tiştê de çand û hunerê de ya ziman de ya civakê de ji bona jina de em bêje saziya bi dava kirin. Yani em karim kurtasî wilo bêjim. Em gelek spas dikin û di xebata we de serkeftinê dixwazin. Gelek spas dike em ji bo hatina we spas dike em gelekî kêfxweş bû. Rojê pêşî de em ê gelek em bêje bernameyê geş û xweş em ê pev derbas bikin spas dikin. Spas xweş. Ahal kêleka min jî hevserokê şaredariya bajarê Şemrex merheba ji te re. Merhaba serçava û xêratin sersera û serçavaratin. Saxbî ser û çavê we di nav gula de bin. Gelo pirs bê eybin karûbarê we çawa derê ya ez bêjim xwestekên gel, civakê, ciwana, jinan hûn çawa dibînin kelecan, coş. Wek hûn zanin zaten we dapê me wel gundê qesçîkê me zev kir de em gund bi gund taqê xwe digerin. Coşê milletê me jî ê gencê me jî jina jî em derikin bi coş meze me qarşılamış dike dibê rokê berî rokê em lêviya wan hûn bê serkar em jî divê hêviyê de ne em jî bê serkar bekletiya milletê me çi ye divê vê qaymê rokê em bişînin em bên navçeyê ya da bê şaredariyê em xwestekê xwe ya da xwestina wan çi be em bicivînin beklentiya milletê her mixê ev e.
Yani wek ez bêjim piştî yekê Nîsanê xebata ez bêjim lezgîn ji bo vê navçeya Şemrexê çi ye gelo çavdêrînên we? Çavnerî Gerek çi karobar bêkirin? gerek çi karobar bêkirin özellikle li ser hevalê ciwan pir ketî boşluğu li ser hevalê ciwan de em ê komisyona ava bikin, çalışma bikin, havê esrarê, eroînê çeşmiştê warê. Yani madeyên hişbir ji bo ku ji kuç û kolanên Şemrexê paqij bibin pêwîst e ku hûn yani xebateka xur bidin meşandin tu dixwazî vê bêjî ne we? Evet. Di serî de em ê wê xebatê bidin meşandin, em ê ve di nav Şermexeyê de biqedînin. O adu da jî gundê me hizmet ji terafê qaymê ji gel li gundê me ê özellikle nêzîkî me tu xebat û karjwaran natin kirin. Em ê serî ji gundê xwe re û gundê xebat lê natî kirin, em ê serî wan derxin pêşî. Adu da jî em ê komisyonê xwe yê gunda ava bikin, sadece li ser muxtara tenê em kar nameşînin. Em ê gundê komisyonê mehela ava bikin. Em ê rûnê wek qrîzma sasiyakê ava bikin, piskirêkê milletê me çi ye, milletê me ji me çi dixwaze. Em ê wana gişî tev di rûnê tek em tenê bi serê xwe gelek tişta çareser nakin, em ê milletê Şemrexê rûnê her tiştî em ê pevr çareser bikin. Yani daxwaziya milletê me çi me milgorî wan hereket bikin. Başa başkan banka teya dawî ji bo ciwana, jina yê ku hene ser sindoqê hilbijêrên me. Banga min ji gelê Şermexê re, ji jina re, ji dayîka re, ji kala re, ji cîwana re ez bawan dikim sî û yekê adarê em seferberliğê îlan bikin û havê Şermexê em li temamê Kurdistanê bikin fînal. Hêviya me ew kî jî em ê li Şermex bikin fînalek mezin. Em dibê sedî heştê gelek evalê me yê ciwan diğeyîdin. Em derin taqê xwe, gundê xwe diğeyîdin dibê çima tu dibê sedî heştê dibê em ê sedî sed qayma bişînin, sedî sed em ê serkevin. Başa em jê di xebatê we de karobarê we de serkeftinê dixwazin bibînin xêr û xweşî de. Serçava sersera û xêr hatin, sersera û serçavê me spas bû we.